Suksema aturan dikian majang ring angge ugra wakil atuk galah sani kapaice ring dewek dikian majang ring angge panurikse wi bekare pidarte bahasa Bali sarang sami sani banget musti kaya punya majang ring angge pemilet sarang sami pemekas pinaka dude saking suang-suang kabupaten lan kute ring sejebak Bali sani banget tresna sini juga pemekas ring ratu idedane sarang sami nawitan sida untuk titian nyudi si kiswa sani banget wangan titian yukti rasa ayu bagi pisan titian ring sejeroning mana napi tawanan sapunika riandukan melarapan sangkaning sih paswecan ide sang yang widiwase mawetu raris citiang side mesadu aja ngiring ratu dedane sarang sami tur sarang sami pada titian kerahayuan lan keselamatan ringgalah sani utama lan becik puniki lugreyang titiang pacang ngaturan pidarte sani mamurde warna usaha pelestarian warna rikiring Bali. Jiki wonten sedurung raris titiang pacang lataran ini dipunika. Maka pengerian atur pengampura tunas titiang wajang rendatu dedane sareng sami. Napi awanan sapunika. Riantukan titiang pinaka duta saking Kabupaten Karangasem. Sidene titiang raut tangkil ni boya je. Nenten je melarapan sangkaning kuning titiang, nenten je melarapan sangkaning pasca titiang di sejeroning mapidarte, bilih-bilih ngaminin bilik wentenan sor singihing masih. Antuk punika mewali pengurus titiang pengampuran untuk titiang. Siasari kadi punika ngayu bagi pisan titiang ring sejeroning manah mepaiketan ring indek pidabdab wim bekarane puniki. Kumanti pisan sampun berupa pidabdab sani sampun kuulahnya pisan. Riantukan melarapan dening wibekara puniki angin niraga jalaran risa jeroning nanya risa jeroning jadi ngajegan dek wentenan bahasa sastra Bali ini. Riantukan lawan titiang miragian minekati piteket ide naling sering punika Ido yang dewata Profesor Doktor Ide bagus mantra Ide tegas pisan yang manggen sida je munggueng ini kuentenan bahasa lan sastra puniki manggen sida ke ajegan rau ke ukur bekas. Nah piawanan sapunika yang bukan siki bahasa wang sastra Bali ini puniki pinaka jati angge utawi jati diri kuentenan ragane ning Bali. Kabeh kali pinaka lambang keluhuran utawi lambang kebanggaan nagari Bali kaping 3 pinaka sarana di sejerone kira-kira ngelimakan seni lan budaya Bali ini. Siasari kali punika kawakan titiang majang ring ratu dedane sareng sami mepaiketan ring murde pidatan titiang sane sampun ningayang titiang ring ajeng sane wau inggih punika wana-wana usaha di sejerone jati melestarian wana ring Bali. Menawi sampun anut sampun atung pisan ring napi sani dados petitis pewangunan jagat Bali ini sani kemanggalai oleh dawegang Bapak Wayan Koster pinake Gubernur Bali inggih punika nangun sakerti ke Bali. Sinalik tunggal bacakan saking 6 punika wenten raris kebawasan wana kerti. Wana ngaran alas kerti ngaran suci Muhammad. Artos punik wana puniki kepatutan kepastikaya mangen si bener kelestarian ngantos ke ukur bekas. Priantukan dari sejeroning bacakan sastra pemekas ring rontal kancewan ini wendal baris kebawasan kesemuhan kawigunaan kasuk semani kang wana katahipun wenten ketiga sani kasinanggep tri wana kerti kaping siki mahwana kaping kalih tabawana kaping 3 sri wana
Nawagang iti ang wajan relatu dan sarang sami mangnen itu dari siwang pinante nanto midat kaya ngile ketiga itu niki lu kreang dari titiang jadi nyacak si kiswang mangnen pilas di sejeruning pengatos. Mah wana ya punika wana sani dimar, wana sani linggang ketubuhnya atau sarwa karuni sani madur dama. Tur maning tinaku kenal dari sayuban genah urip ikan buburu sami tur maning genah urip ikane sarwa buka palu gantung. Sio sering kami punika kebawasan pinaku waduk sani aku waduk utawi genah toye sani aku. Riakukan kapi tresna dikang taru dikang kale sasi sabar kali makin ipon sani ngisep toyani kegenahan laris riwaduti. Waktu edar laris kebawasan toyan kelapa, toyan semper, toyan danu luwir sani siosan. Tur maning rao laris toyo punika nyiksideng ngecukin ratu dedane sareng sami desa ribut. Sani kaping tiganya ya punika wana punika pinaku peparuning buana utawi paru-parunya dunia. Nyidaya laris taruh puniki ngisep udarane saking udara sani reket, udara sani kotor, menaros udara sani bersih waktu sida laris yang ngiring ratu dedame gelanturang kauripan dikiring mati-mati. Wenten harus makin petaken. Sampun nabi harus sing tianing kewentenan mana puniki kegal-gal segitu karep. Ini kewentenannya sayang kinjit bile-bile atau setengah. Pasti ke sampun Irago sareng sami pacang kemangguhan banyu sani aku. Ratu bedane menawi sampun beraktiaksian ring sejeroning televisi, ring media sosial. Wenten Belabaraku utawi banjir bandang wenten tanah ubik. Nah kalau saksi panas wenten perak utawi kekeringan. Punika sami sakali kewentenan wana puniki sampun saya kincit. Barane sami kaping kalih apa wana? Wana punika pinaku genah ngastiti ngacana linggih hidup senyam widiwasa. Melungsur mandi raga sadi rahayu kemana palo dinawi awinar raga ring bali wedan hadis kebawasan upacara wana kerti upacara tumpak pinudo utawi tumpak kudo tumpak pengarah kami kurang tiga hari karang yang tukar ring ucap sastra talar wedan kasungguhan sanes cara kliwon uku warga ngarang tumpak pinudo puja keti macam sangyang sangkara apan sira amr biaken sehananing tuwo atau si pune yang ingin kaliwan untuk titian aturan sanes cara kliwon warga puniki keseguhan pinaka tumpak kuduh utawi tumpak pengarah nasidir ada serida sangyang sangkara apa nida sane nyurianing sehananing melebih sami wenten ringnya tadi. Awinar wenten ada semua bos, wenten warna sekarang utawi hutan lindung. Ratu dadane sareng kami sami kaping ukur sami kaping 3 ya punika sering warna punika pinangka genah unsur warna nugraha nida mangene satu gemah lipah lu jinawi dan kirang kanan dan kirang dino. Teryantukan melarapan sangkanya kapi persenan warna kuning ini dan yang harus ngecokin di petani koye ring napi asana ring bangsa duwe sani siosa betul harus sidor harus lanturan duit kiranya sana-sana. Nah mangke wenten harus dipakai asa punah piti kewentenan warna kadi mangke napi kesane patut sana ngeraga kaki-kaki yang di sejeroning punika. Jika wonten pitaken puniki angger raga jalaran di sejeroning ngeraga mulat sariren.
Jadi sampun iraga mau sang indek kuentenan warna saya beri mana tapi awanan sampun itu indek kuentenan warnanya sampun tadi sani aturan yang pemberian wow sampun saya kincik sampun kaya sempit sampun antuk punika riantukan pewangunan jagat bali punika kesakai kepikukuhin antuk desa kan gireng makin ring suang-suang desa sani kemanggalai antuk dani nyerubin desa sarang sami mangganya dia nyobya hangung kadang nggih manggen sidet ikrama desa sarang sami sani menggenah ring kota menawi wonten genah sani sipit lurus tanduren antuk sekar tanduren woh-wohan riantukan wonten sesanti satu daun satu napas ring dedane sani menggenah ngelinggih ring pantaraning desa utawi ring penepi siring ning waneng gireng masih tiang sareng pemerintah ngawuran duwe nggih manggen padu bareng pemargine sapunika riantukan sangorat sampun wonten sani bos program reboisasi. Nah, itu patut diraga masarengan gireng malih patut nandur patut miara manggen sideja medaki kadi pengabdi diragane kuentenan warna puniki side tetap asri tebang tur lestari. Inggih ratu dedane maka sareng sami wadah karya sepunika menawi atur pidarkan titiang situanten sedulung titiang puputang lugreyang titiang ngaturang pacit tekan kaping siki nggih punika gireng melarapan antuk wimbe karo puniki angge diraga jalaran desa jeroning diraga ngungkadang malih nitenen malih manggen sideje basa muang sastra Bali ini sani ke permana nyangkut agama Hindu si derajat ke pemberontakan kaping kalih Wajalaran atau wimbe karo puniki taler giring sobiahan majeng ring dedane sareng sami mangden saya nurati ring kuwentenan warna puniki mangden sideje kuwentenan warna ajak lestari riantukan warna puniki pinatur permananing kauripan wonten sesanti lestari ikang warna jagat hiteuy ikang warna inggih wadah karya sapunika atur pidartan titiang menawi wenten nyao permaning ngawinangkan manut ing sejeroning pikarse maka cutat titiang belum surgum dan pengampuran maka wasana sinar titiang untuk para masanti Om Santi 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 Om